moramo očuvati ono čisto i ono iskreno od čega smo krenuli. Moramo sačuvati tu našu Drinu, taj ekološko-patriotski pokret. Moramo se truditi da budemo čisti, prvo mi, pa onda naša okolina. Moramo se truditi da imamo čistu veru, da imamo čist obraz, da zračimo čisto iz sebe da bi imali čistu okolinu. Ne možemo da dozvolimo lažnim ekolozima i lažnim patriotama da vire u naše auspuhe i u naše dimnjake, a da ne vire u zdravstvene kartone i u umrlice onih koji su bili izloženi osiromašenom uranijumu. To će naša Drina, to sam vam obećao uraditi i sprovesti. Debelo smo u tome i vrlo brzo će se znati rezultati. Pa ako je mogao italijanski KFOR da ih dobije na sudu, dobit će ih i pola Srbije. Skupo će platiti ono što su nam uradili. Zato smo mi ekolozi, nad ekolozima za njih. Hoće da nas ubede da se okrenemo protiv onih u koje jedino možemo da se uzdamo. Protiv onih koji su dan danas garant očuvanja srpskih nacionalnih interesa. Mi ne smijemo danas da progovorimo da Republika Srpska treba da bude Srbija. Ali zato Edi Rama dođe da kaže da Kosovo treba da bude Albanija. Zato nam Erdogan diriguje Sandžakom, takozvanim njihovim, to je naša Vraškom oblasti. Mi smo Srbi, nažalost, danas u Srbiji postali manjina. Mi ne smijemo da kažemo ko smo, ni šta smo, ni kome pripadamo, ni u šta verujemo. Mi non stop nekome titramo i nekome se dodvoravamo. Zbog čega i dokle? Mi u Beogradu nemamo srpski dom. Mi u Beogradu ne smijemo da kažemo ko smo i šta smo. Tako da, braćo Rusi, mi drugi dom danas u Beogradu od ovoga nemamo. Zato smo i došli da se ovde saberemo. Posebno sam ponosan što sam po nekom spisku koji je izašao pre mjesec dana jedini Srbin iz centralne Srbije koji se nalazi na poternici takozvane kosovske države za narušavanje takozvanog kosovskog poretka. Zbog toga što sam učestvovao i organizovao barikade u septembru mjesecu. Jesam, priznajem. Jesam. I to mi je velika čast. I obećavam vam da sutra kad uđem u Srpsku skupštinu bit ću predstavnik svih vas. I Rusa, i Srba, i svih onih koji vole Srbiju. Koji podržavaju ove naše ciljeve. Ovo je jedan od najvećih srpskih skupova kojima sam ja imao čast da prisustvujem u novijoj srpskoj istoriji. Hoću da se zahvalim vama iz naše Drine. Hoću da vam se zahvalim zaista od srca što ste ljudi koji ne pripadaju političkom svetu, a što ste krenuli za mnom i što ste pratili moju ideju, jer me poznajete lično, jer imate o meni mišljenje kako imate. To ne posjeduje niko u Srbiji danas. Najbolji u prilog tome da nismo danas ovde politički i da se mi pravi Srbi dobro poznajemo i dobro razumemo i da ne gledamo ko je na kojoj listi i ko kome pripada, jeste moj komandant Božidar Delić, koji je danas ovde sa nama. Koji je danas došao, bez obzira na političke, ne mogu da kažem, razlike, jer on i ja mislimo i uvek ćemo misliti isto. I to je ono zbog čega danas treba da se okupimo svi i saberemo i da vrlo brzo jednoga dana stanemo svi pod istu zastavu. Da nas ne dele političke razlike, leve ni desne, ni petokrake, ni kokarde. Da svi, kao što nas je 1991. godine sabrao Slobodan Milošević pod isti barjak, stanemo i kažemo ne našim neprijateljima. Naša Drina je, kao što znate, kičma srpskog naroda i vazda će tako biti. A kičma je zahvaljujući upravo Slobodanu Miloševiću. Jedinom čoveku koji je stvorio srpsku državu s one strane Drine. I to moramo sačuvati.
i od toga ne smijemo odustati. Nikad i ni po koju cijenu. Niti kad verovati onima koji su nas ubijali i koji nam već odavno nisu prijatelji, a mi smo njima bili. Mi smo učestvovali u ratovima sa njima, gubili po pola muške populacije. Bili smo saveznici, bili smo braća. A onda kada smo im se prvi put suprotstavili, kada prvi put nismo dozvolili da nam upadnu na slavu i na svadbu i da nam pobiju porodicu, kada smo prvi put zaštitili srpski narod širom srpskih zemalja, postali smo neprijatelji i zločinci. A bagra šiptarska im je postala braća. Sram da ih bude. Izlazivali smo Srebrenicu i napravili najveću sramotu srpskom narodu. Okaljali su obraz svim časnim srpskim oficirima i čitavoj Srbiji i čitavom srpskom narodu.